abandi ndaza kubavuga abo bashoje. Arakoze cyane. Mbere na mbere reka dushime Imana yateguye uyu munsi umuvandimwe wacu umunsi wa nyuma. Imana nigena umunsi wo kubaho k'umuntu n'igihe cyo gusoza kwe kuri iyi si. Uyu munsi titwicaye ngo tuwutegure, ariko kandi turashima Imana yawugenye. Sindi buvuga ibintu byinshi, ndaza gufata umwanya muto nshimira abantu, ariko kandi ndafata n'undi mwanya uvuga kuri Gisubizo. Reka ntangire nshimira abantu. Ndashimira umuryango wacu w'Agasinzira, Gisubizo avukamo. Gisubizo nubwo avuka iwacu kwa Gasinzira, ariko yari amaze kurenga iwacu. Yari Gisubizo iwacu, ararenga aba Igisubizo ku bwoko bwacu. Titworeka kumushimira mu gihe yabayeho. Ndashimira rero umuryango wacu w'Agasinzira wanye natwe muri uyu muhango wo gutegura umunsi wa nyuma w'umwana wacu. Ndashimira abaturanyi baha muri uyu muhana, abakuru n'abatoya abashije kutugeraho bakatwihanganisha. Mwarakoze cyane, turabashimiye. Ikigira kabiri, ndashimira itorero ryacu. Itorero ryacu mwarakoze shama, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abamuyomba, mwarakoze cyane kutwihanganisha. Ndashimira abaturanyi muri Prote, mwarakoze cyane. Ariko sinosoza ndashimiye abanyakarere kacu ka Karingi, mwarakoze cyane. Reka nshimire umuryango wacu wa Bugankubana, Imana ibahe umugisha ku bikorwa by'indashikirwa mwakoze. Umuryango wacu wa Rumanura kugeza kwa sokuru Mutanduzi. Rero kuvuga kuri Gisubizo uyu munsi bisaba imbaraga. Murihangana, emotion ni nyinshi, ariko Gisubizo yari umugabo. Umwana mutoya mu myaka abenshi bari aha bari mu kigero baracunga ko bakiri abana bato, ariko kandi yahagaze mu mwanya wacu twese abari aha n'abandi batari aha, kuko ibiro byinshi bagiye mu bindi. Akora akazi atunaniye, yaritanze ari muto, agwanira umunyamurenge. Twese twifuza kubaho, ariko kandi iyo bigeze mu kwitanga kurengera babaho, tugenda bigura ntege. Gisubizo rero na bagenzi be bandi yahagurutse mu ba mbere, nawe aritanga akora iby'indashikirwa. Gisubizo yakunze gukorera kure yo mu rugo. Murabona ko
kuva mu Rurambo no mu Minembwe, usibye ubu nyine inzira zabaye nka afadhali kugendwa, ariko mbere zari bigoye. Ariko ubwo yabonaga ikibari, yarambwiraga ngo ngiye gusura ababyeyi, kubera ko yakibonaga atinze. Icyo gihe byasabaga ko baboneka ari ikundi nini, bakabona n'umuyobozi utuye muri ako gace cyangwa utumwe mu butumwa, kugira ngo bajane ba bantu bose bafite impamvu zituma bagera mu mago. Murumva ko ikibari cyabonekaga gake. Ariko ubwo yagendaga yarambwiraga ngo ngiye kureba data, murihangana, ati kubera ko tudaheruka, kubera ko yari muto, sinamukekagamo mu bwo butwari, ariko yagaragaje umutima ukomeye, akava mu Rurambo akaja mu Minembwe agasura ababyeyi. Icyo gihe ndakeka kuvuga ngo uve mu Rurambo ugere mu Minembwe bamuhaga ibyumweru 2, ariko ibyo byumweru 2 kimwe cyashiriraga mu nzira kubera amayira agoye. Noneho akagenda agasohoka akagaruka, ariko akagira iminsi mikeya mu rugo akagaruka, yagaruka akatubwira amakuru. Kubera ubwo butwari yakomezaga kugaragaza bwo kwita ku muryango no kwita ku kazi, byatumye tuba inshuti cyane, kubera ko yambwiraga amakuru menshi, naje akansaba ayandi y'abavandimwe barino, bigatuma communication yacu ihoraho, kubera ko yakundaga kumenya amakuru y'umuryango wacu, kandi agakunda yuko no kumbwira ko andi makuru ari imuhira. Ibyo ndabimushimiye mu gihe yabayeho. Aya makuru aza yaje dufite ibibazo. Twari dufite undi murumuna wacu ari we mukuru we mu bitaro i Goma. Noneho kubera ko twatatanye ahantu hatandukanye, nza kugira ikibazo cy'uko abo bavandimwe bandi bari mu mpande zitandukanye tituri kumwe. Urumva umwe ni umurwayi ari kuri Goma, n'abari mu rugo connection irakatika, umutima urahagarara. Ariko ndashima Imana ko ikomeje igakomeza abavandimwe bandi turi kumwe hano, igakomeza buri wese ushamikiye kuri Gisubizo. Gisubizo yari umugwaneza, Gisubizo yaradukundaga, duherukaga ari muto, ariko wumvaga tuganira nk'abantu baherukanye ejo bundi, kubera ukuntu yari umuntu uri shapu kandi wegera buri wese. Rero ndashima Imana ko abavandimwe bakomeye, haba abari aho ngaho, haba bari i Bukavu, i Burundi, i Muhira, haba bari aha. Ndashima Imana ko Imana yatanze ihumure mu muryango wacu. Data yarashaje, sinatekerezaga ko yatangira gushingura abana ataranabashingira.
ariko Imana nigena. Turishimye muri byose. Reka shimire buri wese waje hano kubera ko emotion ni nyinshi. Nkomeza kuvuga ndagira emotion nyinshi, ariko reka nshimire buri wese waje hano. Pole abanyamurenge bose. Murabizi ko muri iyi minsi twagiye tugira impfu zo gutakaza abantu bato, kandi n'abakuru nabo tugatakaza abantu b'ingenzi cyane. Abantu bagwanira ubwoko bwacu ni igihombo gikomeye, ariko ndatanga pole ku bantu bose. Igisubizo ntiyarakira iwacu gusa, hari n'abandi bari aha nabo bagiye bagira ibyo byago. Mukomere. Ndashimira mukuru wacu Kirogwa Pasiteri waje tukabana nawe hano. Urabona tuye kure, ariko kuba waje tukabana turagushimira. Ndashimira buri wese wakoze mu mufuka, uwatubwiye ijambo ry'ihumure, uwatuganirije neza, uwatugezeho. Turamushimira. Ndihanganisha buri wese, abashiki banje mukomere. Imana izadushumbusha. Asigaye mukomere mwese. Yesu ashimwe. Ni ugushima Imana kuko Imana yaduteranyije twebwe twese, abantu bangana gutya kuba bateranye kubw'uyu munsi wa gisubizo. Imana ishimwe. Ndashima Imana kuko ari we mugenga w'ibihe, ibyo abantu batibwira batotekereza, ariko Imana yo izi bimenya mbere y'igihe. Imana niyo izishiraho amavuko y'umuntu, igashiraho n'urugabane atobasha kurenga. Turayishimiye cyane kuko ariyo yakoze ibi ngibi. Twashimiye Imana ku materaniro meza twabonye uyu munsi, umunsi wa nyuma wa gisubizo. No kuri nshimiye Imana ku magambo meza twumvishije, amagambo afasha imitima yacu, amagambo yo kudukiza ibisebe n'inguma. Ndayishimiye cyane kuko twumvishije ijambo ry'Imana rikatubera ihumure. Ubundi nkaba nshimiye buri muntu wese wasize ibyiwe akaza kubwo kuduhumuriza. Ni ukuri ndabashimiye cyane mwebwe mwese. Ibyago bimaze kuba twacitse intege twumva turihebye, ariko kandi ndaza ngo ngere mu rugo mpaye nyumva mfite impungenge z'abana, munshike nsanga nibo bakomeye cyane. Nanje nyumva ndakomeye, nyumva sincitse intege, nyumva merewe neza cyane. Ndavuga ngo Imana ishimwe kuko ariyo yabikoze, kuko ari we mugenga w'ibihe. Ni ukuri turabaye ariko ntidukutse imitima. Nubwo gisubizo yadusize, yagiye ari umwana mutoya, twumvaga tubabaye cyane, ariko kandi kubw'ijambo ry'Imana twumvishe dukomeye. Nkaba nshimiye Imana kuko Imana yaduhaye abaturanyi beza, abanyamuhana wa Gidurayi batubaye hafi kuva wa munsi. Nibo baza badutanga kugera mu nzu ngo tugeremwo tubasangamwo twumva turakomeye. Ariko nshimiye Imana kuko batubwiye amagambo meza yo kuduhumuriza, amagambo afasha imitima, amagambo meza yo kuduhumuriza muri iki gihe cy'umwijima. Imana ishimwe. Nkaba nshimiye Imana kuko hari abavuye hakurya za Kasarani, za Kayore, imihana yose duhanye imbibi, bakaza batega kugira ngo baze baduhumurize. Abo tuzi n'abo tutazi bose baraje bagera mu rugo. Ni ukuri narinzi ngo turi batoya cyane ntituzwi, ariko kandi nasanze umuryango ari abantu bakuru cyane. Sanga Moyize arazwi, mbona ndetse turi abantu bakuru, abantu baraduhumuriza turakomera. Nkaba nshimiye itorero rya Shama ryakoze imirimo ikomeye, ryatubaye hafi. Imana ibahe umugisha mwese muhereye ku bashumba n'abakristo bose. Ndabashimiye cyane. Shimira nanone itorero ryanje nsengeramwo rya Victory, uhereye ku bashumba banje, uhereye ku bakristo bose baraje baraduhumuriza, twumva turakomeye cyane. Imana ibahe umugisha. Rero nkaba nshimira umuryango w'Agasinzira. Ni ukuri muri umuryango mwiza, umuryango mvukamwo.
ndawukunda cyane. Batubaye hafi bose, baraza baraduhumuriza, abakuru n'abatoya. Ndabashimiye cyane. Shimiye nanone umuryango wa Nkubana wose, nukuri mwakoze imirimo ikomeye indashikirwa, Imana ibaha umugisha. Ndashimira abasaza banje bose, nukuri n'abagabo kandi harimo abatoya nduta, harimo n'abandi banduta, ariko mwese ndabashimiye cyane. Shimira abari hano muri Kenya n'abari mu bindi bihugu bose, ndetse n'abari muri Kongo, hari abari hanze, abari Bugande, ndetse n'ahandi ntabasha kuvuga bari mu Rwanda. Mwese ndabashimiye cyane. Nkaba nshimiye Imana kuko ababyeyi bacu bakomeye, nubwo tutaravugana nabo ariko tuzi kuko bakomeye. N'abakristo twavutse mu muryango w'abakristo bazi Imana, tuzi kuko badacita intege aho bari. Nubwo bikomeye kuvuga ngo Gisubizo yabasize uyu munsi ari abasaza bananiwe, ari bo bari amaso yabo, ari bo bari amaguru yabo, ari bo batumaga aho bananiwe hose, ariko barakomeye kuko bazi Imana. Imana ishimwe. Nkaba nshimiye Gisubizo, Imana yari yaramuduhaye. Gisubizo yari umwana mutoya kuko mwumva, jewe yavutse nanje mpaye mbyarabanje, ndagira ngo none yongana n'uwanje wa gatatu. Ivyo byo ndabizi kuko bangana, ariko Gisubizo avuka ari musaza wanje, biranshimisha cyane. Murabizi kuko data yagiye abyara abahungu nyuma, ntiyabashije kugira umugisha ku bwa mbere nyine kubyara abahungu, aja kubabona tubakeneye cyane. Tubabonye turishima, twumva tuguwe neza, umwana yavuka tukumva turishimye, tukumva tuguwe neza, imitima yacu ikagubwa neza, tugashima Imana. Rero kuri uyu munsi kuvuga ngo Gisubizo yagiye yadusize, ntabwo byari byoroshe, ariko kandi dushimiye Imana kuko ari we mugenga w'ibihe, ari izimenya bitarabaho. Imana ishimwe. Nubwo nyine bikomeye cyane, bigoye kuvuga ngo papa yasigaye ari ushaje, uyu munsi akaba yicaye mu karingi adafite Gisubizo, ariko no kwihangana ni mwisi. Takundi byogenda kuko isi ari kwizimera. Igihe abantu bokwishimye, ico gihe kandi hazahaza ibindi biri nkiba, ariko kandi dufite ibyiringiro kuko ibingibi bizarangira hakaza ibindi byiza. Nkaba nshimiye ndetse na mukecuru kuko yihanganye, ahari aho yicaye, nubwo tutavugana ariko barakomeye bose. Nukuri barakomeye nubwo bahuye n'ibihe bigoye bikomeye, ariko kandi bafite Imana, ntibacitse intege. Nukuri barasikamye kandi barakomeye cyane. Nkaba nshimiye ko bana na Pasiteri Kirogwa, ni musaza wacu mukuru. Nshimiye Imana cyane kuko yaje tukabana. Ibi byabaye ari mu rugenzi, ariko biba ngombwa kuko yoza natwe tukabana. Nkaba nshimiye Imana yabikoze, Imana ishimwe. Nkaba nshimiye nanone Imana kuko yatugiriye neza twese tukabasha kubyakira. Nta muntu wacitse intege cyane nk'udafite ibyiringiro. Nubwo nyine bikomeye kuvuga ngo umwana yadusize Gisubizo, ariko twese aho turi turakomeye. Nukuri tukibyumva nyine twaza twumva bigoye, ariko kandi turakomeye kuko turi abakristo, ntitwocika intege. Rero nkaba mbashimiye mwese. Nshimiye n'umuryango wanje, nukuri wambaye hafi, umuryango w'abasita batubaye hafi. Bamaze kumva izi nkuru baratabaye, bamwe bakaza batega bava za Umoja, abandi bava za Kasarani. N'ubu barahari nababonye benshi. Shimiye Imana kuko badutabaye mu gihe nk'iki, bakaza bakaduhumuriza tukumva turakomeye. Imana ishimwe. Rero Gisubizo sinamuvuga cyane ngo murangize kubera kuko ari munini muri nje. Gisubizo yari mugari. Gisubizo yari umwana mutoya. Jewe navuye mu Kamombo mbungira mu Minembwe mbasanga nshike njirundu. Gisubizo niwe musaza wanje wa mbere waje kundeba, kandi yari nk'inshuke. Nukuri Gisubizo akaza akarara nkamwishimira, nkabura nkuko nomugira mu nzu. N'abana barabizi, nkamwishimira cyane, akarangwa n'ibyishimo. Yagera mu rugo akaba nyirarume w'abana, abana bakamwishimira, nawe akazana ibyishimo byinshi. Yagera mwacu ukagira ngo ni nyirarume mukuru waje, abana banje bakagubwa neza. Nukuri begaza baje impaka na wa mukobwa wanje, umwe akavuga ngo niwe mukuru, undi akavuga ngo niwe mukuru, ariko bombi ntawatanze undi amezi abiri. Bavukiye rimwe bombi barangana. Gisubizo hariho umunsi yangemuriye kandi ari uruhinja, araza ngo ashike ndishima. Nukuri naza ngira ngo none ngo muheke, kandi nari kumuheka kuko yari mutoya. Ariko ico gihe twari mu Minembwe, yamabwira mukecuru
ngo namukorera ngemurire ngo ngire bucyambo narashitse ngo ashike numva ndishimye cyane naza ntonganya mukecuru ariko kandi kwari kugira ngo gisubizanye ku rukundo yagiraga urukundo rudasanzwe yagiraga ibyishimo aho yari yaragiye mu rurambo yagazagira akanya gato yabona uko aje kuri rezo tugasanga yatwandikiye tugasanga yaduhamagaye tugasanga yatuvugishije ku marikodi akatubwira amakuru y'imuhira tukumva turakomeye tukamenya ko ababyeyi gisubizo yabagezeho cyangwa se yakurikiranye amakuru yabo akayatubwira twese tukumva turaruhutse rero kuri uyu munsi kuba gisubizo atakiriho ni ukuri iyi ni Imana yabiteguye ntabwo ari umuntu iyo aza kuba ku bwacu wenda hari habo twari gutanga kugira ngo babe mu cyimbo cya gisubizo ari babagenda hariho abashaje hariho abagwaye ariko Imana niwe mugenga w'ibihe byose rero gisubizo twamukundaga cyane basaza bacu twabakundaga kubera kuko bavutse nyuma ntabwo twari tubizi kuko uyu munsi yogenda tugasigara ariko rero kuko ari Imana yabikoze mwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko wabera amen. Barakoze reka hariho bamanyana ya muzehe hano reka ari baduheraho murabona n'umusaza arashaje ntiyoguma guhagarara kandi abandi bose bakurikiraho bihangane bakoresha umwanya neza. Yesu ashimwe mu byiza dushime mu bibi dushime dushime Imana ko twayikunda munsi kandi no kuvuga murenge tigakivu cyakwamye mpagajwe no gushima Imana kugira ngo mpumeke murenge we mwese ho muri mwihangana abari kure kubaho nibo bahaye bapfa abagabo bose bakuze bari hano twari tukiri gupfa mbere ariko Imana yabitegetse uyu mugabo nyina se uyu mwana ni manyana yanje twatatana no muri mahanga nibwo mutaraga mubona ngera hano integeke z'ubusaza no kurwara ubuzima dufite buragoye ariko twakuja no gushima Imana mwabantu uyu mugabo manyana yanje yabyaye abana nyuma ejo bundi ariko ndone ko baradusika n'Imana yabikunze ariko yashaka kuvuga uriya mugabo pasiteri wigishije jana kujya mu gisubizo nateke ndavuga ngo twebwe twese ababyawe n'abagore turi ifumbire y'isi tuzapfa wowe bande wowe merute uzapfa twihangane dukomere uri umupango w'Imana twarakurikiranywe ntacyo twakoze twaremwe nk'abandi tuvuga nk'abandi bantu dufite amaraso asa n'abandi dufite uruhu rusa n'urw'abandi ariko ibyo ntitwabikurikira abantu wese arabizi ariko nyuma y'ibi abazaramba bazobona abatwa baravuze ngo urukungu rwari rwareze urukungu urukwifu rw'imigozi ibyo rweze imbuto ubuki buzaba bwinshi umutwe aravuga ati yemwe abazaba icyo gihe bazarya ubuki natwe urubyaro rwacu mwabagabo twabyariye igihugu abana bacu bazobona igihugu. Yesu ashimwe. Ikindi igisubizo uyo mwana ni ryo zina uyo mwana uko bamuvuze ni kwari yaragaza mfite umukazana nanje ni mushikiwe kikiri gitoya kigera kikama kikazi wacu uwo mwana yagira ngo mutima mwiza none mwebwe mwihangane data mwihangane ingando yacu izasenywa twese tuzapfa ariko turabihanganishe ngabo y'abasinzira ngabo y'amutanduzi turabihanganisha mwihangane igihe nigishika abasigaye bazaruhuka abana ifumbira babapfa amaraso yabo
n'ay'inzira akarengane ariko afite akamaro. Ariko narivuze gutya ngo jewe abantu bose bagikomeye ni mutabare uratinya kuzagenda urupfu rwakurinze, uragira ubwoba ngo ntugenda, ariko umuntu wese umuntu wabyawe n'umugore azapfa. Yemwe abasore nimuhumuke, abana n'abatanze abana barabasirikare muri mukuva Venezuela n'abandi nabo babyawe n'abanyina nabazi, kandi umwanya murenge we hari iwacu bagihari turasa n'abakomeye, ariko ni igitangaje. Abatoya nimutabare murwanira igihugu. Ubutaka bugurwa amaraso ntibugurwa ifaranga. Cyo kintu mukimenye, bari abantu babaye intwari, baragaba bihangane bakaguma mu gihugu babaye intwari. Iyo matekereje n'abagabo, ariko natwe abariyo ntidufite intege, dukora ibyo dushoboye. Abato batabare, abakiriho batanga umuganda wo gutabara iriya ruguru. Mukore mu ipfuko yanyu dutabara abantu. Urumva bano bari bamanitse bari bakomeye, urumva bakomeretse ejo bundi kuri zero barangana bati. Mukore mu mfuko mutanga ifaranga zifasha ubwoko bwacu. Tukaduryama ku bihumbi 100 ngo nubiryamaho ngo niko gakiza. Twagakiza urahombye. Bana kabasabye ngo twihangane, dusabe abanyamurenge mwihangane mwese. Ari abakobwa bari hano, ari abikwa bari hano, mwihangane, igihe nigishika tuzaruhuka. Amen. Muzehe arakoze. Reka twakire muramu we Simeo nahatambuke, arakurikirana na Pasiteri Kirorwa. Yesu ashimwe. Tuhagaze ahangaha turavuga amagambo make cyane. Turababaye, tuguwe nabi. Uyu gisubizo ni umwana mutoya cyane. Uko bamuvuze niko yari ameze. Yarazaga akansanga irundu, ari umwana muto. Nagari wabo niwe nahasangaga, abandi bagiye ku ishuri ku madegu. Kabona n'umwana witaye ku bantu, akavuga neza, akatumerera neza. Yari mutoya cyane, ariko ibingibi bimaze kuba ahitamwo kurwanira ubwoko, kandi agwanira ubwoko atitaye ku kintu cyose, yitaye gusa ku bwoko bw'abanyamurenge. Yari mutoya. Iyo abantu baje kuhaba ntiyari kugenda kuko yari akiri mutoya, haba haragiye twebwe. Ariko nkuko yabikoze akaba nabizize aziri ubwoko, turabimushimira. Tumuvugaho amagambo menshi kuko yari akiri mutoya, yari ataragira yandavura mu bantu, yari muto. Tukaba dushimiye bano bantu bose. Yesu nshobora kubasobanura, ndumva bamwe ngo ba pasiteri. Ndashimira abantu bose. Abantu bose barangana, ntawe uruta undi. Nkaba mbashimiye mwese. Mwagize neza, mwaje kudufata mu mugongo. Mutahari sitwoshobora urupfu rumarwa n'abantu. Uko mwadutabaye mwagize neza. Muzamutabara n'abandi, twe twenyine, kandi garura cyari. Nanone ko bararwana. Ariko mukomeze musenge. Utabashije kuja kurwana asenge. Kandi muzamusenga muvuye inyuma. Nta bintu byo gukina kuko tugeze ahantu hakomeye. Ngiye gusoza niba hadatabwe. Tubahaye mpore. Mwihangane.
mukomere turi kumwe namwe. Ibi ni ibyaziye abantu bose kuko ntako twobwira, nta kintu twohindura pi. Mwihangane mukomere, kutumva n'ababyeyi bari mu minembwe ko bakomeye, namwe mukomere. Tudakomeye twoja guhungabana. Dukomere twese, dufatane mu mugongo, dusurane, twitaneho. Ikiri mu kubabaza bariya n'abana ko barapfa, ariko n'uburyo bazopfira igihugu kikabura bakibamwo. Nakuriya muza mwumva ngo indege yaraca abaturage mu gwitsa koko, nda munyamahanga uri muno, nda mutura guhaba, habuza bahaba. Indondo yose za nyamari wacu nta muntu waba. None muhaguke dutahe, baza bapfa ari twe baye bapfira. Ntibagume gupfira imigano n'ibisambu ntacyo bimaze. Bano bahungu bazabwira mukunama, ariko muraza kugenda ko ndabona ko ibintu byahindutse. Tumwa mubibona ko mugenda, turaza kugenda gushaka no kudashaka. Ahasigaye tumwishimiye iruhuko rirashe. Yesu ashimwe. Barakoze ababaze kuvuga, reka tuze gutuza twese tubangagure kuko umwanya ari kumeze. Nta magambo menshi tuvuga, no gushima Imana kuko ijambo ry'Imana ariko ridusaba ngo mu bibaho byose tuze dushima. Turashimira Imana kuba kuri uyu munsi mukuru umwana wacu Gisubizo wadusize. Umuntu kuko babivuga na Bibiliya, umuntu agira igihe ciwe, iki nico gihe ciwe Imana yamugeneye kuba muri isi. Kuba rero tugejeje kuri uyu munsi tubishimiye Imana. Reka nshimira abantu bose baje kudufata mu mugongo, ubwoko bw'abanyamurenge tubahaye mpore kandi tubashimira gufatikanya natwe muri uyu mwanya. Si twe twenyine, ndabizi yapfanye n'abandi yari ku Kirungwa, barimo umwana wa Kininga twabanye, n'umwana wacu yavutse tubana hari Imirimba, yari n'umuyobozi we, hari n'abandi bari baruka gutambuka. Ndabizi ko ibintu ni byinshi hano muri Kenya. By'ukuri twihangane twese kandi dukomere, n'ibihe turimo ntakitagira iherezo. Imana ibaho umugisha kuko mwaje kudufasha. Imana ibaho umugisha ku butabazi bwiza mwakoze, were ku itorero, abashumba bose bari hano. Imana ibaho umugisha, by'ukuri turabashimiye. Ndashimira famille Gasinzira yose muri rusange. Imana ibaho umugisha kufatikanya natwe. Ndashimira famille yacu Yankubana. Imana ibaho umugisha, turi kumwe n'ababyeyi hano basaza. Ndashimira famille yacu Rumanura. Ndashimira abavandimwe bacu Mwasokuru Mutanduzi, hari abari hano n'abari hanze hirya no hino. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira abavandimwe bavuye kuvuga famille yacu ya Karingi yose muri rusange, bahora bagira ibikorwa byiza byo gutabarana kuko perezida bivuze. Imana ibaho umugisha rwose, by'ukuri ndabizi kuko n'ushize bakoze n'ibindi cyane. Imana ibaho umugisha, mukomeje gukora. Ndashimira abanyamurenge bose muri rusange bari hano, mwagize neza cyane. Ibi ni ibisanzwe, tumaze gusa n'ababimenyereye, ariko dukomeze dukomere, twihangane. Turi mu kiriyo none, ejo tuzaba turi mu kindi, gutyo kuzageza Imana iduhaye igisubizo, twese tubashe kuba mu gihugu tunezerewe. Mwebwe muri hano, twebwe twabibaye mu Igoma kenshi, murabizi ko aho dutuye kuva muri 2013 kugeza ubu nyine twaciye mu bihe twe tutobasha kububwira, ariko Imana yadushoboje ku kintu kimwe, twarakomeye turihangana. Uzi kuza gushingura umuntu imbundi kuri hejuru n'amabuye bagutera, uzi kurwanira umurambo kuri morgue, ntimugire ngo biroroshe, ni ibintu bitari bizoroshe, ariko Imana yaradushoboje, turahari. Uzi gusenyerwa urusengero rwicayemo warurayemo, bwaje kwira nimugoroba ugasanga ni ikibanza gusa, ni ibintu bitoroshe, ariko ibyo byose Imana irakomeza,
dukomeza kuhaba cyane. Ndashimira kandi ntangapore bavandimwe famiye ya Muzehe Obedi, nukuri Imana ibaha umugisha. Moise n'abashiki bo bari hano, Imana ikomeze kubihanganisha. Imana ishimwe kuko yaduhaye igisubizo, kandi Imana ishimwe kuko yamusubiranye. Imirimo ye mwayumvise bayivuze, ya umugabo batabaye ari kumwe n'abakuru be babiri. Mukuru umwe aza kurwara amaguru cyashoboka aba mu rugo, undi mukuru wakurikira irya kabiri arakomereka wa munsi mu ntambara zo mu Mikenge. Ubu bavuga wari Goma, yarashwe intoki ziramugara ari ku bitaro. Umunsi amanuka yaciye ku Kirungwa, aramusanga baravugana bararamukanya, ndetse akomeza kumubwira ngo watekereje ugataha ukaja gushaka, ariko aramubwira ngo abirimo. Barasezerana, umwe aramanuka yuko ari inkomere aje ku bitaro, arazagera hari Goma. Ubu niwe twari dufite, turimo dutekereza uburyo bwo gukomeza kumuvuza, ariko asiga mugenzi we ari muzima. Ninje duherukana nawe muri mwese cyangwa se mu bavandimwe muri 2024 twari kumwe mu Minembwe, yaravuye mu Rurambo, aje mu Kibari kuramukanya, nanje nari mvuye Goma. Turahura turaganira, twicara ahantu dufata umwanya uhagije. Twahoraga tuvugana kuri telefone buri kenshi, nkaguma nkamuserereza nsha wabaye umugabo kugira ngo ugira amagambo angana gutyo, akagumeza agaseka kuko yagiraga ikintu cyiza. Yagaza ampamagara akambwira ngo grand frère, ngo amakuru, nkamubwira ngo ni meza. Ngo ese abana barakomeye? Barakomeye. Ngo mpeza Shemeki madamu, agahita ambwira ngo ni mweze madamu bavugane. Nkamweza akavuga nakabiye asanga tutari kumwe nawe, kubera urugwiro rw'ibyishimo no gukunda umuryango cyane yagiraga. Ngeze Minembwe turahura turicara, uwo munsi nguma kumutayimfane mubwira ati sha wabaye umugabo. Yari yanakuza umusore muremure cyane, ntiziri washatse urinzike. Ati grand frère nabuze umugeni hano, tariko iminsi bambaye yashize, ndagiye ningera mu Rurambo nzakomeza mbitekereze ngaruke. Agezeyo naje ngeze Goma turavugana kenshi kuko namusuye inshuro nyinshi. Ubwo bwari bwakangahe bundi twavuganye kuri telefone gusa ngeze aho batuye bakibaruguru mu Bijabo, ariko ubwo ho turabonana amasoko yandi. Nukuri yari intwari kandi yari umugabo. Murabizi mwakomeje kubivuga ngo yari umwana, niko imyaka yacu tubivuga, ariko urugamba ntirurwana abasaza, urugamba rurwana abantu bato. Kandi iyo arwana akiri muto agira imitekerereze yagutse, agira imitekerereze ikuze n'amagambo amurimo. Wababaza muri 1996 byendano Shumbare yawe yabimenya, tuva imirimba twatukiri batoya, ariko twahagaze nk'abagabo turarwana mu myaka twari dufite, dufata Kongo kandi nta cigeze gihungabana. Kuko ndabyibuka icyo gihe ari abasaza bamwe twaganiraga, umuntu akumva yotegeka n'igihugu, ukababwira ibintu, ukababwira ngo muri mu mitekerereze imeze gute. Buriya icyo urimo nicyo kiza kikugira uri we, ugakomera ukaba umugabo kandi ugakora inshingano. Yabaye umugabo, aritanga, ararwana kugeza n'uyu munsi. Arwanira ubwoko, arwanira igihugu, muhamagariye aragikora mu gihe cye, ashoje urugamba rwiwe. Urusigaye nje mbivuze mwagira ngo nuko turi hano, ariko nje nawe biratureba, kandi urugamba si ku isasu, si ugutanga ifaranga, na presence irahagije. Aba bantu bose mungana gutya, wowe batuzi Goma cyangwa i Bukavu cyangwa i Buvira, muri Plaine cyangwa ruguru, ndabizi ko hari imbaraga zimwe zotsindwa. Ubarebesheje amaso ukumwicaye mwese mugataha, hari ikintu cohunga kigatsindwa mutanarwanye. Kubera iki? Presence. Sibyo tate? Kubera presence ya Mwenge wanyu kwa Nyamiringa, higiriya ndavuze, hari cohungabana kubera ko wahageze ijwi n'umurindi wawe. Timwabonye abadamu ejo bundi mugwitsa nkuku, timwabonye damu
muri barya bari ku rugamba bamwe abagabo babo barapfuye bafite amasafuriya n'imbegeti z'ibyo kurya batabaye. Rero muhumure kandi mukomere. Reka mbahumurize mbabwira iki kintu, nubwo byabaye kuri dufite isezerano, dufite ihumure ku Mana kuko bizarangira kandi bidatinze twese tuzataha. Turimo gutegura byinshi kandi bizagerwaho. Abatubanjirije barakoze mu gihe cyabo kandi abasigaye tuzakomeza kandi ndabizi ko amaherezo icyo Imana yavuze izagisohoza. Mukomere, mwana wacu turamwifuriza iruhuko ridashira n'umuzuko w'abera. Imana ibahe umugisha. Barakoze abavuye kuvuga mwese, Imana mujuru baheze umugisha ngo subira mu byicaro. Reka